Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Manchumo rigiraria bw'Ensoko TV na gukwandira ndonsi asore mbiyamo na soko choregeta seni kigaso butuko bwiga bwe 30 mutinyi no yo gatatu mwaka no gwechiri bubere 25 ne mono gusaba kwanenga gwatwara rit korigia igari yarengerie Jumatatu na boygo kwegokire ne miruberio ya gendraida sembeo y'Ensoko TV kurubaga kieto kachinga kichiga wono ni chinga kingo kumanya kurwa SMS ya magia kurwa Ensoko kumanya naria ya ainekiwe kurwa se chinsemo au na ya bariki baito bamangana basangiriri kurwa se mambiare ngentambe weka chinga kichiga aseri baga ya bakombwata se kurwa se studio ya kabere ochikone kya mario gine chibicha ngogo chirara se nchirengia nigo twago sabiru karanso ko benento kurbono weka omwerio nchenkuru kwa Clinton Ndigi mesema ya kurwa Ensoko ensa mobot ko bwalero achakirebo. Karibu sana. Wono mwancho murigeria utkobwara tugochakana roboti rokobwatia hasa baibori babori gokwenekia bunanko barenda bara abana babo nabayigo kwenekia bunango kina bare ne chimbo chingia bagokwana hase kampia abana abanyaroka ya matukabere ya Kenya Girl Guides Association orosagia anza niko bana babwatani bekyombeekyo baborire omwana omwiseke gokina buya kabwata chimbo chingia nabayigo amaskani muri kitu Cliforenge erogotego remesa mayakoro Ensoko ensa eyamo utkobwara Nunenchira ye moyo kubaikera abana bakabanyaroka elyo kubasemya iguru y'kinchira kingi cyo gukina nabo ego komenya samatuka yiga yerusa na yarebosyo bono nigo ekyombe ya Kenya Girl Guides Association ge kubwaterana na Kenya Scout Association orosagirwa Nyanza yatwalire ekambi ya matukabere ase skuru y'oboroso ya Kisi Comprehensive abo asabaro kigwabo kurwa achi skuru aho benyorero basemya bwabene Mtamaya igonde guide commissioner in charge of Nyanza region na Kisi County. Twabwate kambi iga ya training abaisike baito Kenya Girl Guide ne movement yo konya abaisike batwale chimbwa chingiya tore no mogoko asukwegeya abana baito chinyaruka in fact decheche komya ki abana bamanyana kibakwerenda unense yeto yabere igembe kako kwana nabarali mambe ya lero nigo Catherine Maya oyuoro mo commissioner bw'ekyombekyo orosagirwa Nyanza akwanira ekangene nayo gochake ekyombekyo abo asata babuna umwana omweseke nabwendete aigwesegeto ya yankyo elyo amanya chinchira chingiya cyokomenya amaigeri namange tubwate abaisike baito bali chiskuru abangina baito bonsi bali balenka mubwenete ko so Kenya Girl Guide asengenche movement yene yaino twatwalire kambi iga Kisi primary ase amatukabere twabwate chiskuru ko Runyamira County na Kisi County abaisike basomire twatwalire abakwani abange bakwaneire naende bagokiri mono woni iga twachakire Kenya Girl Guide iga gusine chinguru chinene tokurangeria abaisike bonsi pi onye kubwata muiskole skuru togosaba onyale ko register abe member asengencho twanyorera a lot of support Kenya Girl Guide ngokonyere abana abaisike banyale wekunga bya bakine buna abaisike bali bengencho asenseye asengencho totete koro is leaders kurwa ase movement ya Kenya Girl Guide omwe musiena Mars Nyanchoka kurwa ase bunge ya Kisi oyoboigo oikirana aso musangerekano oyo elyo kurwa esegete gochia saba nabwo nigonere asingirira muna nere buya ko basemya abana bake elinde bakine bamanyete kuna bwenete komenya guiding negentekia asabana abaswati mona abana abanyaruka abantu bange nigo bagutiga abana abanyaruka bagenda orosana aria nari baguchikweranira ubone ngo nari kwirari bageri asogosegeta kero moibori omwana oye kare school omwana karo moke bune group yenke achakire kwagachu gagutwara kubwa muntu bwegerwe gento gekuru self respect omwana agukina gesigete ntoko kanyo mutaba omonene omanya gocha gokumbu so igo nari kwirari bageri asokwiranira ngambi yamo nasabe bori bari bayirire ekeribaga
yokurika abana babo ase club ekekia Girl Guides na ase ekero mwana kineta ase kiombe kia Girl Guide igagukina abwate chire ari responsible abwate amasikani yaye kiagera murochi kubwa muno buna chinga kichi chirusa igo nari gusegeta no nyendi yokunyarikana kere sub county etware guiding etware camping so that abana baito banyora morokererwa maya kiagera kurwa se guiding yeye ngosegetu bare bakore umukia sekeras na kubwa muno nande tari umukibuka basome buya nande gento kende amasikani nande begeri gubuna bandirete gukiniwa na changes chigo happen to girls muroche mono ekyom abantu buna basipati ose buna abana abanyaruka bakekero bagukina challenges cyabere ama tukabwango iga muroche bosari obonge ni goboko nyora abana baito anda sengencho yo gutamanya okubwatira no kore na koreo ase gati ekyombe kyo na kiria Kenya Scout Association ni gokoro kwengencho anakigima asoko basemia abana abo igoro yo gwetenenera asobogima bwabono wafulana huwa mbele katika hali ya kujitegemea. Lakini sasa huyu msichana ambaye amekuwa akifundishwa na yeye amepata skills za kujitegemea. Mnapoona wamejitengea vipanda huko ambavyo vitawasaidia katika maisha yao ikiwa wakati kuna changamoto. Kwa hivyo mfulana anapopata changamoto na kupata njia ya kujilinda katika wakati wa changamoto kama mafuriko au wakati wa kiangazi, na msichana na yeye ana njia ya kujisimamia kama mfulana. Abaiboli na barabu nigo baboligwa kubwatoka abana baba banyaruka nabo igoko balikia ase kiombe kyo elinde banyorera basemia bwagyankyo ingo reporter Nsoko TV kurwa asobo gatagati bo mochobo songe county ya Kisii Riteriane Wycliffe Orenge Yamano muri Wycliffe Orenge na roboti rwasenjera yobo ikirano togoskabosyo mwanchumo warigereria Muroberio boko barikia ba kichikura asobonge nigo bono ochakire litukoria rero hase chinsemo au ase county Nyamira handemo na ase chibunge chionsi inye so muroberio yo oragwa hamono motendrebo kyombekete ndrete chimbebe no bochorikia IEBC county Nyamira Daniel Lenaram nigo bona tebirenga nigo abobisa barache gochaka ebituo bose gochaka muroberio ase bituo au ase hatebire bono nigo chikimskit chichigotumeka kobarikia abantu abo 53 chiabwatokirwe hase oborikyo bo ime ye county ngima ya Nyamira. Kwa majina naitwa Beatrice Kalundu. Nimekuja hapa West Mugirango constituency polling center for the first time registration in IEBC. The process imekuwa too faster, hakuna nimemaliziwa hata ija take more than 30 minutes and niko card. We are ready for 2027. Yeah. Kwa mara yangu ya kwanza kuchukua kura nina furaha sana kwa sababu sasa nitakuwa participate in the political thing, so yeah, I'm ready for voting in 2027. Kwa majina naitwa Polycarp George Omwenga. Leo nimefika hapa Huduma Center kuhakikisha ya kwamba nimeshika kadi. Experience imekuwa fiti, maafisa wametushughulikia fiti, ni first time kushika kadi. So tupatane debe as a new register, nitapiga kura alafu nitachagua mwenye nataka. Process kwa wale wenye wanaogopa tu watakuja wakawie, process ni fast as possible, kituka 30 minutes umemaliza. Alafu kadi leo nimeshika hivi. Kiongozi mwenye naenda kuchagua akwe transparency, akwe legible, alafu mwenye anafanya kazi. Uongo, I promise you lazima tutapiga nje kama Gen Z. Kwa majina naitwa David Nyamostome. Nimekuja hapa Bond Station ya Nyamira. Nimeona usauli iko mzawa, nimeutumiwa vizuri, na tena nilikuwa nataka transfer. Nimeona maafisa wetu wako sawa. My name is Neville Okumu. I'm in charge of registration exercise in West Mugirango. The exercise began at 8 in the morning in all the 15 registration centers that we have today. We have deployed 3 kits per ward. 1 kit is manned by 2 clerks. So the exercise has begun. All the officials have reported to duty. We have a target of 10,020 as a constituency. So we encourage all the stakeholders to help us achieve the target. So far, we haven't had any incident. The exercise is smooth.
We will be sharing the gazetted registration centers and polling stations shortly to the public and the stakeholders, because there are a number of registration centers that have been added, and we must make sure that the public is aware of the same. So we will be sharing that detail shortly, and the kit movement schedules have been shared across with the stakeholders. We've done stakeholder engagements with the people of West Mugirango, so this information is with the people. The turnout is impressive. So far, I can't give a cumulative number because Tukusikawasio mwancho murigari atoreta sengane yo mujumbe wense mwibunge West Mugirango Mheshimiwa Steve Mogaka niko bono hago keire getambukiro ikiombe kia IEBC korenta oboriki bwechikura ange no omumenyi bwe county Nyamira ka ukwana nigetesene gia Nsoko TV gwetera senchera yesimi Mogaka niko bona sabira bamenyi bense mwibunge West Mugirango gwesokya na kubwata chikura asobonge ribatware chinguru chigo chiagwaka chikura asobo choryo bonne bolibosio. Inchomo bungo West Mugirango Mheshimiwa Steve Mogaka ntete wakira IEBC nga mbuye mono asubu tutangasira ebituo biribigo chiwakirwa chikura tinyo 8 mwaka gocha 2027 na wansi ya gutuliki chikura bari tutararika na bari tutagete go transfer kuruge tuweke mu kende tagete kuburia aba Kenya 20 especially bari turwete as a constituency ya West Mugirango usitubwate interest as a constituency ya West Mugirango ingakinere tukurangirwa kiro muntu abeke ekura yaye as a register ya West Mugirango use asegetua kiriata getego chigwaka ase West Mugirango na gokire nga bono iga ebituo bya bekirwe ebinge ebinya dire ange na sabantu baguchugwaka chikura ange ne chichiro ange ne chitundubali ase omo Kenya aguchugwake kura atari gusarie byasara byaye gusemiremeria agokora na gokeire IEBC egoranche guikaransa se ya justice affairs bunge okorwa ndeno mogoko nga twabaire kibese chisaine cyuko bituo bisa bigokonya ba Kenya bakekura asobora isi egerekira umuntu agende akole ekerie katibeto ete kweyamwera ngangu gukura kurwe ward uche constituency uche county paka ucha ase ya Kenya tiga tuelike bana bali mutabwati ebibande byabekiro raisi mbiri koira week minyoka saba ekibande egera naye oboyomo ase bali baguchikona cheki na ya Kenya nganga kitogo chikomenya na kitogo chikogambirwa na kitogo chikotenenirwa wansera August 2027. Muraiwe kiama kia Wiper Patriotic Front Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka niko bona ruko bode gocha saba na inchi anendemona abasae koirari bagari gutumeka murubirio iga ochakiwe ne kyombekeri getendrete chimbe bino bonchorega Kenya kia IEBC yokorikia bakishikura abagia asobonge asatebire iganere bunenchire moyo gocha kone kia korenta bara monchori asoborai sobochoryo bonne bole busyo Muske Kalonzo ni garinge ko yakwana iga ase okomerana oko ainekia ase county ya Machakos negatia babwata ni bamu abasensemeri yokwamiria serikali usigwetaro yabaya matoka 5 yekagere kone kiwa sensemo ya Ukambani county ya Machakos Makueni amoneria Kitui. Tunafurahi kwamba mnatukaribisha Masaku na kuelekea upande wa Makueni na kisha baadaye Kitui. We are honored to receive visitors today. Na kwa hivyo our main agenda ni kuhimiza watu wetu wachukue kura. Kura imeanzishwa kulingana na shirika la tume ya IEBC kuanzia jana. Kwa hivyo tunawahimiza wote ambao wamefikisha miaka 18 silaha watakayoitumia kupiga William Ruto risasi kwa mguu ni hiyo inaitwa kura yako. Hautapigwa ukitumia silaha nyingine, kwa sababu yeye mwenyewe alisema mpige risasi. Kwa hivyo ni shughuli muhimu zaidi. Tumeanza huku sasa, sema come out and take your vote. Kuna wengine wanapotesha akili za watu, watu wanatumia propaganda za ajabu. Moja nimesikia asubuhi ni kwamba ukichukua kura
automatically unampigia Ruto, ndio watu wasije kuchukua kura zao. Uongo kama huo tuachane, tuepuke kabisa na watu kura. That's the main thing. Asante. Toska bosio mwanchumo rigeraria kubwatekana no kubarro binyoro ase engencho yo kuburwa wakonyora wichi amate chicho konyora gwense niko bornya gitari eyemo imemo chonyamira yanekirie umuroberio boko enekia kwasemia higoro yo kubanga oroiboro muroberio yo niko bonora goro munyagitari Josh Manyora uyo atebirenga niko bono batumegete chingencho choko batumeka abanyagitari bari ba CHP eri kwasemia abamenyi higoro yobuya boko baro kubanga oboibori kubwatekana no gokonga kubagima kwaberego kweneki wasama tukabwango ntwabugate a medical camp specifically as a department ya MCH, that's maternal child health, whereby tuataka kora bolingoli na boy goko services which is a community and especially abantu baminto banyamira gaiga. So negento twaberi to gokora kero mutinyi ntobwate aite inreach go say outreach, whereby inreach buna lero iga baje senya gitari ni outreach ne kere to kogenda isiko asa abantu baminto bale esengencho koro bolingoli. Services togo valero se abarwire ba asa clients baito ngamo no kuligere nga family planning chito chire abantu baito banyole family planning amakobango roiboro ase chinka cyabo nabo abana baita abake banyora mariogo ali akonyara ko batanga kurwa asa marwire tofauti health promoters workers yaba gutara sebiyoro nabo batoje bakatatena family planning ngo korwire yabusa na kirege ntongo pimukera Chibuna na ikire ya na services na kole uchion speak tinga kanete na neshiring. One na go kire no muroberio yo ekyagera ubugimo bwako wikato torende anda tumanyanga abana tubonte konyora namba kitubonte konyora sa abana tubanyare kulenda. Ase rero go batore services gwansera MCH clinic kyabana go cha family planning esa gutanga kobanga bo oroiboro na gupima tore pressure na murere yesukari ntubona rite promoters ndwetete gwete binyoro gweta tukaeresa abantu bache banyol services chafuri nabo igo gasi yetu nere tokora no gupima chisukari gupima pressure ase abantu baminto irinde tobakonye mbarwara egento kyachandira abantu baitu no butaka bwa sumbwira abantu baitu none basa bakiranya gitariye ko babura ono ntubune kati komo promoters toko genda kubaligia namoro bako ine tomo cover services kiripata kunyara wikanya Toska habosio manchumo rigeri munyakero gobwe sako ya Rambe McLeod Malonza niko bona atebirenga sake yeremeri mense ya Kenya asenge nchobura yobo Kongo na boigo bokora yobuya uchasa babwatani bae ka ukwane kero kige karo ya kero mwaka kene kiwa somo cho Nairobi niko bona atebira babwatani ba mente kandre asekerengo ichiribu isano naibere naigo hesaro ya boko kina kurwa se bilion 35 na isano naibere ka bilion 40 naibere nukta ibere eke niko bona atebire kubwatekana noburai obuya kurwa se serikali asokobeka lichiko lyo gotinga chisako wetera sama onchoria ya machiko yakolenda babwatani. Thank you. Today is a good day. We are here to grace the 55th annual delegate meeting for the oldest SACCO in the country, Harambee SACCO. And we are very, very grateful for the performance of the SACCO through the leadership of the chairman, the board, and the delegates. That this SACCO has grown to now cross the 41.2 billion mark in assets. This SACCO grew almost by 7,000 members in the year 2025. And more so, this SACCO lent in matters loan disbursement. I'm told even a loan of 50 million within 6 hours you're able to access. So it matters liquidity, and importantly the leadership matters share capital, where this SACCO has been able to retain almost 1.6 billion this year. The intent is very clear from the leadership of this SACCO is that they want to regain their position in Africa, because now they are the fourth largest SACCO in Africa and fourth largest in the country. And we are very grateful for the performance of this SACCO, which continues really to lead the way matters good governance. And today was a good day to come and look at
where we are as a country matters as a movement, matters cooperatives, and where we want to go. The cabinet minister, the minister of the cooperatives and MSME formed a committee, a small team, committee of experts to relook at our SASRA Act of 2008 and advise what we need to do moving forward. And we are very grateful. His Excellency the President was gracious enough. We presented the report to him in the month of February, and he gave us 6 months to implement the provisions of the report. I can tell you the cabinet minister has requested us to look at how we are going to regulate housing cooperatives and investment cooperatives, because we have huge investment cooperatives. Safaricom is above 10 billion, we have Stima, and we have these or other cooperatives. How can we guarantee our savers that when you give money to a housing cooperative, that your money won't be safe? And that's a space we are looking at. How we are operating as we wait for the new law, but importantly is now with affordable housing, we appeal to our members, when you are going to give your money to a housing cooperative, you need to check really, and the commissioner will be cleaning up that space so that we advise our members and tell them, this cooperative, this housing cooperative, your money is safe. Manchumo rigereria wikirabwo no tugo chira umutimoko umutangani haiga ase emesa yama yakurwa ensoko ensa emo toskare nkorana seka getari getamba sense mu yakabere togendro weseme amana. Eye Nensoko TV uboroso bumugusi asumuru bwiguca ubugimano bacenu. Number one, Ekorenta, is number one, is constipation. Number two, no rumus what you you can imagine what a fibroid in Gamu one mobile. Okorora manyinga, osese tissue, what you okore kwendo wasafi, when you're on a manyinga yakuru. Jumatatu chinse ibiri chabutuko numwiroroye Jumanne chinse isano nemo chiamubaso. Elampwe ya chakire kolenta ichi. Okaligo ikoro abantu bali bakutana nekemba. Onye kubwateri ibolyo obosemia gusekero kendi gyonsiguro yemirobili yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego toka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Omurayi omukuru gwense ya Burkina Faso Thomas Sankara niga tebete nige kuira ekerengogete ky'obubalimo kibirengeralyo elyokolenta amoncheryo yamagenderero asamatukabusiyo nakyoge kogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino asomusimamo y'omutindi akonye kurwanirira omugusi inyora omusike Oruoba nigalenge omuseneta omuchorwa wekyama gya serikali gya UDA kurende agesokya kubwatisya omurwanirira wekerugo ky'oburayi bwense kurwa orogonko rwagusi omusike Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo igoika kaurwe kerugo kyaye kyoboseneta asogotenena nomugusiyo mwabo nonyabono atabwatie emirimo obeire okurwanirira abasubati wekinia kiuchumi koena
kung'ana ebitamba byobochenu nabo igo kurwania chisegi chiegenka bono nigo aburirio mugusi komochora buna women representative bwe county ya Kisii asobochori bwomwakugocha elio aire obobalimo bwaye alia sebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetaga tumusubati omulemu oruoba naro kwebalimo takumeti kugicha obobalimo obo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni egesaku uyo nere Gloria oruoba ebalimo yagusi. Obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulende tali nchira ndio sura krobulimi obyoke enyore libaga lya bene kwaegwa megelyo chisemi nobosemya egyo obulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache tebone ng'ombe bune yengiya Gale konyana eyisimegete ndera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamaraba konya kuyana nganya kwama buya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine Kristo kuri Jumaine chinsa ni bere chamorogoba weka chinsa isato asomorobere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa pathway machine asomorobere boberemi nobotugi ime yensoko TV oboroso bwomuguse. Buya kegemo mwancho muligari bw'ensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegemo nainde aso twanchira kobari yogiritangani kwegure nyumba mwago emambi. Ensoko bwa kiro mwancho muligari incheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general asokiri na kugikiria serikali ngichwerwa kwa nigorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kurwe binto kurema kitapa keregendo lakini nkoira ni maega kego omuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Karibu sana mwancho muligari ya sensemega ya kabere mbiyamana soko gendra gusanga na intemesane ya mayakuru ensoko ensa mabot ko bwarero abana togoska bosyo komanya sorobo turuko bwatia umurai wikyama ya DCP Rigathi Gachagua nigo bono amochirie umurobiri obuko bwato ko bokonyi bo bwene kuru ase serikali sha asata bira se kemete nyetano nomo erusyo no chikogwa Gachagua yo kabero mokonyi bo murai wense nigo agendra ile boygo ko yomochia serikali ya Kenya Kwanza hasekeringa nogo sakura which billion echibesa kuru ase ekegancha kya e-citizen kolengana na Gachagua chibesa icho nigo bono chia rusiwa sensemeyo gotumeka ase bikore aho bibokurumi imensi ya Kenya nigarenge ko yakwanega hase chiro ya Tawa constituency ya Boni county ya Makueni. Umurai w'ikiama gya DCP Rigathi Gachagua rero nachaketaro ya matukatano asomo chobo kamba ase county ao asarenge n'abarai bakwamerera serikali gati yabo Dr. Fred Matiang'i, Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa n'abandi. Ati munasemaje?
Hukwana somo sangerekano yo siasa Gachagua niga mubekerekerere dware enchera tumiete kambani yaye kogoro mutandao bogokora emiremo yo murobero sha nigo boigo acha mutwe na gwatira nsebuna dware niga goretiwe omutandao yo asa chishilingi bilioni 114 na wikira bono ne kambani yaye nigo bakurumetie chishilingi bilioni 50 chesha wetero mutandao yo. Sasa wewe Duale, hii SHA mulipanga na Kasongo, mukaleta system ikakost 104 billion. Hiyo pesa mumeiba. Jana umeniuliza by saa 4 nikujibu nikupatie details. Nimechelewa kidogo, nilipitia pale kwa kinyozi. Katika ile consortium ambaye ililete biashara ya 104 billion, kampuni inaitwa Convergence Network Solutions iko na 17.89%. Hiyo kampuni ni ya waziri Aden Duale, ndio mwizi mkuu katika Jamhuri ya Kenya. Gachagua oyo kabeiro mukoyi wo murai wense niganya mochire serikali ya William Ruto asekerianga no gusakora weti bilioni techibesa kurwa seke gancha kia Citizen. Korengana na Gachagua tibesecho nigo chigotumika asebikorwa ao byobokurumi imeyense ya Kenya. Citizen Kasongo owns 80%. Wameiba 6.3 billion imetolewa cash from Equity Bank na mtu ya Kasongo. Mtu ya Kasongo anaitwa Linus Ngetich ambaye ako na minority shares, kampuni yake ya insurance inaitwa Amaco na anafanya kazi pale ikulu ya rais. Nigo bene akurere serikali asokoibwa kwa bwoyo asekerianga abaremi mbirero bare asebagendete gochandika anena senga kibuneje yembura. Mambo ya bolea, Kasongo alitangaza 2 months ago ya kwamba iko 2 million bags katika stores ya NSPB. Watu watanunua 2500 ndio wapande. Mvua ndio hii imefika. Not a single bag of fertilizer anywhere in the country. Mpaka kwao nyumbani Wasinigishu huko Kericho wakale wanalia, wanasema ni one time. Niga ya kwanaya asechiro ya Tawa Mboni constituents Makueni County. Adui ya Mukamba Kasongo aende asiende. Ensoko TV ninche Linet Kemunto. Toska habosio soroboti rondo mwanchu murigeria mwaziri mwanene Musalia Mudavadi itkoria roniga ikira nabosio bwebunge Senate koreneria maborio igoro yokubwatirana higati ya serikali ya county ya Nairobi nabwiga serikali enene Musalia Mudavadi niga tuguteirare chinkuma unanigo serikali erengete koira higati yemerobiri ya serikali ya county ya Nairobi hasebono atebire okubwatirana kwabo ngamono kwenekya bunango sirana barasime au ikirania okarari boro bya sabananchi. This is a transfer of functions, because what you're implementing or you're proposing is to implement Article 187 of the Constitution. You're implementing Article 187 of the Constitution without agreeing to it that you're implementing it. Because one, there's transfer of function, there is funding of this project, there is coordinating of this project, and there is implementing. This is a 2-year program. So what happens after 2 years? What's the long-term plan for this kind of intervention? Because we require this city has to be improved. As you rightly said, the city needs a lot of interventions. The difference in this is that this is a cooperation agreement and it is not a transfer of functions. The NMS was a transfer of functions. This one is not a transfer of functions. It is purely around coordination. Toskabasio manchomo rigararia baraya basubati kurwa se county ya Tana River niko bono bagi keire siasa chobo kabira abarayabo niko bono bate bire kerense na boigo chinsemo a chigante kuyarga ne bosobo chori bonne niko baga ndire siasa chinyari kone kiwe chomorembe chitari chobo kabira na kubabaga bananchi chene kebuna nkorenta chire omorembe. Sisi kama wamama tukue macho na tukue gangari. Mambo ya siasa ambayo zilizopitwa na ukabila tuachane nao, tuweke kaburi ya sahau.
tuache kaburi ya saha. Kuna mali ukabila itatusaidia. Kama wewe ni Muislamu utaenda nao huko kaburini. Kama wewe ni Mkristo utaenda nao huko mbinguni. Kabila ni kitu imeletwa duniani na ni kitu ambayo ni ya fitna. Tuachane na ukabila. Wamama, hivi ni vita tumevianzisha ndani ya Tana River County. Hii ni jihadi kwa wale Waislamu. Kutoa lugha ya kuwa kizuka na mwenye, mimi lazima nipigie mtu wangu. Lazima kina mama tusimame ngangari, tusiuziwe uoga, tuue ukabila. Kina mama hoye! Kwa hivyo siasa ya kabila sisi tumezika. Sisi ni mandugu, wamama hatuna kabila, wamama sisi, tumbo la mama linazaa kabila yote, si ni kweli? Tumbo la mama liko na ukabila. Kila kabila sinazaa. Kwa hivyo waelezeni kwamba kumekucha, watu washajua, hawana agenda, mpango hawana, ukabila ndio wanatangatanga nayo huko, na sisi tushawaele. Manchumurigaria narayo hase emesa yamagia kurwensoko ensa emo utko bware no gosaba kwananga gwesemiri akwe manyari aene kiwe gendra gutwara burigerio bya bwemero bya gendra ta sembeo yansoko TV na ndiki koroga chinsa isato nchikore nagaiga tosange ase enchira yobo ikrano ase bagari abanko nyakuru ase studio ya kabere kone kamera gine chibichango chara ase enchira ngia chenkoro kwa Clinton ndigi.